kanila jamit layala kanila jaka bayalap ipi yaga khubor kababha luta kasni kumabaro pitep kadega Good Friday ini kata ka sni kabangi rakhi yaga jing syayap jauh Jesus Christ sakading fna Calvary bon sin bat bon lagi pat Kristan gijiyo snow manla ka Good Friday yaga kata ka khubor kababha yaga kata ka jingyap jauh Jesus Christ hina alesi bantip yaga historical background ni yaga history kabala itu bau Jesus Christ ulayap aga din fna Calvary arhajar sna benswa bun na sino na kinawan na kijinyasan nagiyil na ni manyo snow siapa nga ka kubor jaka Good Friday lani ka jing syayap jauh Jesus Christ bun na sino penang jauh fi snow tu agi jing mat jing berkat kaya kata ka Good Friday rai kata ka jing yap jauh Jesus Christ rai kabalawan manya tu ipi kita amdai syur taga history lani amdai taga jing tu kana pateng lani amdai syur taga kabang isyur skor tu haki jing mat jing berkat lawan ni bani tu ipi ya ka kabang experience ya kata ka Good Friday lani kata kabang mat sisa ya kata ka jing yap jauh Jesus Christ lesi bon bu lada ki post nam lami la mana lesi lada ki spasian batu asnau yang message jaga Good Friday patang fila asnau yang Good Friday rai aku aban kali mata hatu fitet yang Good Friday tang historically lani intellectually lani fisus kau tu yang aku bukan history lani fila amat sisa ya kata ka jingyap jauh Jesus Christ hakadin fna Calvary kila amat sisanem ya kani ka bor jauh ka jingyap jauh Jesus Christ hakadin fna Calvary yasi fna yosne mene nagi jingyasen barang keren siapa ka jingyap jauh Jesus Christ rai ka menta ka jingkali kalau how to kila amat sisanem ya kani ka jingyap jauh Jesus Christ hakadin fna Calvary balai ini mentah kani ke jelan ni kanaya ibun ba bagi kam bagi lawan Kristen bila badang ibun ba bagi mi lagi jinasan niwan dari jinasan ni suatu ya kata ni ngikut pro historically lani nira badang ngikut ya kata ka history jaga Good Friday hari ka basrosi badang bahadian laipo arpo laipo saupo snam ina yasno kata Good Friday mrai kam simdani ka jing perkelai ka donor jeni nisro tho ya ka kum ka history rai kam simdan kata ka jing kela ka bapen kela ya ka donor jeni mrai menta ka sri ka kwa bani thu ifi am sho tar sa phang ka history yani tar sa phang kata ka khana bani shu le kanan bagade ka Good Friday mrai menta ka kwa bani thu ifi ban pan pau bagani ka jingyap jauh Jesus Christ kadang ka bor sisa ban pelak lu jefi compare piwan na kanu ka jingat compare pila dan kanu Islam regawan manya tu ifi bagani ka kubor kani ka jingyap jauh Jesus Christ kadang bor sisa dan penkala ya ka donu jefi ya ka jingat perkat jefi ban wat lu ya ka jingem jefi bahkan dah mencua kat barang kham samla wala jiwa slow ya kan nak kubur Good Friday nak Sunday syaka Sunday wala ju smart ki jinasang manat rei kam dan ye ka jimpen kala ka bah ka donut bad ha ka jingem ru kam dan ka ru ka jing kala wala syati amrau ha ka pop Sunday nak jinasang la smart manat jinasang Sunday man ka Sunday Hari Nabi Umandi hadu Sri Sajjan wasyak te amrau kapop wasku tu lagi jimbat berkat ya kaya kata ka Good Friday ka jingyap jauh Jesus Christ tanah lagi jimbat berkat hari kami ka donut ka thandi ban ngamla ru ban
walat na katagapok. Namarmalay, baka di ka jigsaw to, jangan ka na Good Friday na suskaw to. Tayo na kaay ka malahikay hasan na school. Tayo na kaay ka malahikay ka jingasan. Hanray nam sumlamat siya. Yaw tau Jesus Christ. Wala siya iap na kabenta. Jangah hadif na Calvary. Kalapay kapor. Baka langya, baka di ka jingim. Wala sultat na marmalay sandi na jingasan. Mandi hado, sige sa dyan, ngayon magkapok. Bak na lasyunang niam. Walang arsap, magkapay kapor, walang tres, ubanlat jingasan, bat nurus na mga kamlat siya ka jingasan. Na marmalay, kamdan niya ka jingkalah na. Kamdan kata ka jingpengkendo siya Jesus Christ. Kamdan siya kata ka jinglat luat na kapok. Nasa te, lagi por, hawan tek lagi film jaklia. Lakwa banat ngamat, nilai sandi. Nasrul tenat banyak jingasan ki Christmas galat Good Friday galat meremdan ka jingpawat luat na kapok. Bakami ka penuang yang barang ini wang ngam tresu banyak yang nublay namar nasulat jingasan merai kapok si renjan kasne kame kapok si renjan gadan pakalapay na wangi jaka ya kabangan perleran itu kabahabangan ng arsap undan belay kau umdan magnublay labada nublay balay nasakot sa kapop wala jingasan merai kamdan ka jingat luat na kapop baga wala ini nganget ba umdan balay ba ngalamot ba lalaw na waitress kanang bangan nyo enjoy magkapop ba umdan siya ba nga bangan let jingasan naman walang arsap nataray buwan na niru kibarangli naging jingasan naman ta kanang ka johi lumi na niyan mami merai Nalami man ni hadu sa tabi ni syate harapop kila man lagi ni pop ki jing bisni brio ki kamauria ki jing syate ki pet plan jakria ki jing pihon ki jing la poltek saging yang mani la sing ira sumi na jing sang mrai umban ka jing belai kamdan sya ka jing pawat ni harapop ngaru sisi ngalong ni tu ifi Reynado balas roto beramat sisa yang Jesus Christ ubang Israel Good Friday nado beramat yang Jesus Christ haga jiem jonga bergalak komo yang aktiin jong blay kabau Jesus Christ ngau tofin kala kabamot batnet ya ka gospel mencuangan serutu ikai ka jingkala kabamot wala jika jingasan wala asram siapa nga jingit yang Jesus Christ hawat na serutu mawit Hendak ngam serutuk pat yang ada jingkala ka pemot ka basisya. Badai hendak ala serutuk yang Jesus Christ na ka Bible. Baka jing sayap jengu. Andai baka map tari hipop merai kala berpuan lut. Na ka tunga jing syate merau hipop. Lese, hidang mi nagi jingasan. Rai bang syate merau. Hagi jing pet film jaklia. Dang syate merau ka jing bi pembuat. Dang syate merau ka poklem. Dang syate merau hagi kam auria aku amani tu ini bahawa Jesus Christ semua bersisya Jesus Christ kan kuat ini dengan sulang niam compare rapidan hadono kaniam harau kuat badai ka jimpem bat ban pelak lut na kata kapop kababat dan kapop kabatik merah ini kabap penuh arsap ini dan kapop kamu lahir petang ng Adam kamu peluang ini dan syate merau kaya kani ngaway na sami ka sri ngamet bansa damat na naman papiwas ko ini mga kubor kamu akran nata bang su tang mafinsulat jiyasan kaya pinamat yang kata na jilat lut kamu Jesus Christ ang pawat lut yabi Jesus Christ sungkat ini tang mansulang niyam Jesus Christ udawa yang ini bangin kala ka bumot nagipop aga gospel markas tendo ka mingkaw katkot ka bakatsan uji sulong tofin kala ka bumot batnet ya ka gospel tofin kala ka bumot batnet ya ka gospel uji Christ dawa yang bangin kala ka bumot nagipop bangin apply nagipop jeni kampe magalang gano ka pop ka maphinay amenta wala tingwan na do ka donut ka jang Jesus Christ kung ba Jesus Christ mga po ano yung laro nakijing siya te amraw hakapok
uji sukres umat pilaki Good Friday tahu lah berpelak lut compare lah ada pisah temrau ada jingbi pembuat pisah temrau ada kam auria pisah temrau ada jingpi hon ada jingbi sni pisah temrau hagi bagi jingli masnil let's say tunjulat jia sang syuru compare kerana uji sukres memang kena jingap ukat je pisah jingkala kabumut ukat bapin kalano kabumut lagi pop namar ulah syayap akan infrakal meri kambing kabasok kajing syayap tulung kalang beladi kawan kabami Islam ulah syah som nakakurung ulah syah pampan sengat syah ulah syah penguat ya kamnat curung ulah bamiu daun syabuk bat untung syabuk udah unar bat kimau kibatar yang ada jauh maka mentah jela bacung fi maka mentah kipop jela bacung fi syayap akan infrakal meri Bang gawa dengan fi begin kala kabumut begin pai no show brai kampor la tiang la kampan le jiya sang show kanus nan brai la fi waswa ni ka kubor siapa ka jilap jo jis kres la fi kloy ban IT ka jilem fi kloy man kala kabumut ublai kloy man map ini ublai kloy man penyen ini ublai kloy man penkia ini Nasiban kibami nagi jenis sangru. Lesu bila jenis sang nagi popos nan dari tempat mat yang Yesus Kristus. Disudah nak kalian dari tempat mat. Nah, kajing pawan lo jadi Yesus Kristus nak kapop. Waktu ada gospel umat Yesus kalma meningkat nak korban puai. Wong Yesus yang ban kayu yang kulon. Engkau jadi Yesus Kristus bat on. Pedem yang beri jemu nak pop atau pula umat yang kajing pedem nak pop uji sukres sembari tamu pedem pawan lu nak pop lada kadang kena jing cak merau kamu pilih jiasan kerana yang cak merau nak pop mata ini uji sukres umaradan hakakti kaman jauh pa unan kabor man pawan lu jefi kami yang kamak man pedem jefi kerana kajian dari pada Yesus Kristus kalau aman penyem itu hatu bila ada yang sisa dari kajian dari pada Yesus Kristus bila ada yang kajian dari pada Yesus Kristus teman hak lagi asli lalu pimpat ban kajian dari pada Yesus Kristus akhir kasih unsawan ban besar itu unsawan ban besar ban hak tak kasih Kambing syukur wan penyem wan ban besar itu wan besar ini beliau kakung kejilek jangki lara pimpat penyem itu lara pimpat lu ya kejilek lu dari kapop akhir kasih kadang kedujak jeng lam suyang dan lu banyak tokai itu lara pilih apa kami kapakai kadang kajian ini balik kamsniu kajian sisa kalau kadang kajian sebujak lu kata-kata kajian kabam jukut Lada empat pilihan yang boleh kita Lada pisu semat banyak jinisan mereka empatnya kendua yang Yesus Kristus kau kelah kabamot nak hai nak syukur yang terasi semua kelah kabamot kami yang kampir lafiban akan ada kapok lapilah mensyati merau hijili pembuat haki kam sendiri bapir kerana lada pilihan itu yang Yesus Kristus dikeluar dari asral yang dikubur bertimpan yang akan doa lut ubelai keluar iban terim yang mentah wajah kata memuti ke balak syakyam balak jansyak lim kenmau hagi runyam kelas syakyam hakapor bakadang kelim kerana uji sekuris uang lamuan ban penderam laruan menyelap ini dengan gospel semua ban penderam ini uji sekuris uang yang kata kan muti uang penderam ya pak kilawat ban kenmau yang muti kerana uji sekuris uang penderam ya pak kiwat lepop syuk wai ka bor ban lepop wai ka bor ban am lepop syuk kunjuru ayang pun sakit lagi baru sisi wa sate merau kata kapop wala jinga sang na sate merau kapop kerai deitat ndang kala ka memot sisa dalam kuai di pop kalau dan ka jumpa le ka sisa ngono maka snon jong Jesus kanan bor ban sakut ini hakasin ka baar menuan unsawan pat ban bisyar
Oman syuk umudang pedem, wadap wan sisin kumudang pedem. Kadang-kadang kaya ka jingayay. Kala kamu mandok, pai na syu. Kala kamu mat piap pai hipap piap ino hipap. Bat pai. Syau Jesus Christ udang kabor man pedem ni. Kampir tidak dan kat no manusia magi jingya sangru. Lara pimpat mat sisa yu Jesus Christ. Lara pimpat ya kendo. Kampat dan ka jingya dai ka sisa. Ki sulong le dai kita ki sulong tagi jing le niam. Kadai lara tidak mat sisa. Yang ni udang pedem. Jesus Christ. Tasnam namu kabla tek kadai fra kaunari hajar senam chua kadai kabor ban pedem yang ai pi. Let's see. Piang mangala tip yang Jesus Christ. Na tip siya pang lataga jingyap. Baro ang laju slow man kapot. Layo slow yung Good Friday. Layo slow yung Christmas. Layo slow buwan. Kita gijingyak niyam. Karena yang kali pi hatu pula amat sisa niyam. Kau mulong pedem jom pi. Kidak kiba peni. Ba kumpat mat yang Jesus Christ kau mulong pedem. Lihat si piang oleh jenis yang mereka dak kawan kau. Lada pidang ban. Kani ka jingele akapop. Pidang bakapop, pidang kersom bakapop. Bat kalet jenis yang kamot pimpat mat yu Jesus Christ. Larang dan ki jing ko abrai. Larang dan ki kam auria. Larang dan ki kam ki bapet plem jaklia. Larang dan ki kam ki ba piale. Kam kensha. Bat pilet jenis yang kamot bapimpat dan yang Jesus Christ bisudan akan diam. Kami yang aman pedem fi. Lara uji sukra subam pimani. Kilat jinisang malah si pisuduai bamja lisha. Lat nang ta kamdan kay jing sakti ni u. Kamdan kay jing iit banduai. Ban pulia kakten jong blay. Pisudan akan diam. Pimpat dan uji sukres. Kamama kalong ublay buram akan diam. Ublay ulang piwan akan diam. Wong pinadan dem ke jia dai Jesus Christ. Ulama be pop jampi. Ulapa le dem. Ulama dem ke jingka arsin ke basisha. Pinalang dem isran jong Jesus Christ. Pinalang dem ban pelang semran iki wai. Dara pimat dan kani. Kaniam kamla ban penem pi. Dara pelang bang duai. 3 minit la samtia. Puli kadma la samtia. Kamot pimpat dan ke jingya dai Jesus Christ. Namar Jesus Christ hama pidan ke jingya dai. Piit ya kaktin jong blay. Nama gospel Matias kandang masal khabar sabong. Kau ba amtan mau kupung urang ula banem. Lada kaktin ka mamino na kasintor jong blay. Hatu pidan nem ka relationship ka jingya dai Jesus Christ na pisudan akan niam. Nama pidan ka jingya dai kini gidak ang ginbot ipi. Pidan yang kajing terang ban let yalap yang gospel ban tanya mikingai yang visus kom tengah ban syong tang haki saw kenro kisau tengah baculat sande man laka sande kamdan kajing terang pat ndai yaki beri ki bangap akapop pindan kajing terang ban let yalap iki gospel bakin jo latin kata kani ka basu sakut akan yang sakut haki saw kenro bat apa pidan haki jakatre lagi hagi sekolah, hagi college pihak kersom lang Sunday pilat jinesem mentah Good Friday pihak let Good Friday andre dapat Monday akhlek lang pet lang hiju ki plum jaklia di bamdai mi tu syu hatu Monday ado Saturday pidan dia ada jilang Kristen siapa sakine bapidai unang buat jang Jesus Christ ne wiem kom gibri jo pertai kenal kamiam awan penem. Mereka jia dai mu Jesus Christ kan penem. Pina ada dem kena jia dai mu Jesus Christ. Kan piala pidan hang mong ta, pina ban suyan hang me. Nasi fiang lam julat jia sang show kan piala belum pet kata tahu pet kata dono jangpi. Pi kalau ni mana itu semblai kata dono. Kak tuan yang boleh kau bagi muti. Bat kinang tu kinia chua hima boleh. Nei kirunia. Boleh kuat orang kinuti kinang tu kinya chua hima boleh namar boleh.
bagi keluar man kelak kamu buat leksi finang satu berau ka jini jo fi mai keluar man kelak kamu buat di keluar man terus jisu lawan ame mentah mak pingin di pop jangan la keluar man iro ini la keluar man priang ini la keluar sat ko daga semua dunia terus man net aga jing syayap jadi ame fakal beri la net bamalami para kesini kamalai di keluar man orang ni ublay import ya fi kumau putra suang ka kesiar rupa lamban manai di ngaruh ni lamban ni berterwa fi kani ka GM ka ba ai dan Jesus Christ sakali kadak ka ba pentau ba pempat mat ni Jesus Christ kada ya ba piala tang ban pensor tenat ibri maka pulpit ndai umdan sisa kata ka bor ka ban demonstrate kata ka bor ban yalap ya jing kala ka bumot upor wang sa siting ng Rome kalau nak menengkau kalau bakadri wang slow leran bari Allah dia ka gospel naman dalam ka bor sa ka jingpinem yang tahu banget ikloy man net nyam kandan ka bor jang ka gospel yang tahu banget man penim lam syamyalap ini ka bor brio hamrai ka bor jang man sim khot namaru o jisu long pinlo diang ya ka bor lawan man sim khot Pinlang gimang Praia, Judea, Jerusalem, bat Samaria, bat ado ka bakot ka pertai. Pilami ka gijiyasan, gijiwitness na gibri ang gospel. Na dia kesong magkapop, kanaw ka niyam kamawan tinetibli. Kanan kam siya ka GM, kamayaday ng Jesus Christ. Kanan kam ka jingkala ka mamot, may siya. Kanan kam ka jinganyo, hindi ka pop. Kaniyam kamlaman piniyam. Kami yang kenal Jesus Christ ulung keli di kami yang mahibidan ulung keli pila ada yang kaji ada yang Jesus Christ pila dia ada yang apa pila nyalap dia yang gospel pila yang kami yang percaya nasi beras kata pisuak serong yang gospel kaba khleum kaba mendawa menkelar bangun lai bau beri maka popru umnot banau yai namar balai tu yang gipet no lai yang mani yang ini mengkurang yang haji sisa baka day ka dawa belay dawa let yang aru ba yalap na niyo dawa let bangan em ka GM ka bakhut ka GM ka ba day do belay ka GM ka ba penkongo ya kay ka ba Jesus Christ ka Bible ka on day mga insupan sa tanat mentang isu sa tanat ni entertain ni ibre makibre ng poise ka jingkala ka bamot karang kurang bat kamay ka ba belay wow Umpo telas saka Niyong kam kina pastor kalau mga baar bakalay pra wang tofin kala ka bamot bara mo pembaptis itu yang pulay haka kentong ng Jesus Christ bari ama bikipop binaya ama bikipop layo ama bikipop ladan yang kajingan ni bikipop sibat niya kini akan ikakendaw namar anda pinayap wadaw wat penyet benem jubor yang beri wakam kala ka bamot wat syat syukur dan kuaban syat syukur para banget ngaruh sisin walalet jinyasan regapan nakapop bak ngam om kada miti langsung tu atau por ngam om ngalak jamyap har mensi langsung try la ngalet nang ni lasalet sedujok bak ha kata kapor ngam om baklam yap la pra subre yang try powat jalan kami langsung tu bala jangan yap ha kata basri ngalet sedujok bak na hajing tepat kin penet benar ya Karai polisi rakam dan gaji esok baru belai. Hari ni gaji kaporo, rakli yang yapi, ilai. Bila ada yang gaji punya esok mau Jesus Christ. Biasa bila ada orang dan galum jingtap, bila galum jingtap, kami sim jalpi kami. Bisakti yang belai na bisakti Jibril. Yang kaman sakti yang belai balaban penjat. Batmat ban mensumi hadujak. Hai dah semua mengatakan kapor. Lara piap mentah. Kentep lama piap. Mentah Jibril piap kendet. Lara piap dan kajingnya dari mulai. Kajingnya sok mulai. Nama kaslam jadi Jesus Christ. Nama kajingnya patru. Sama piap. Kadujak kadai. Kabalong eternal. Kabam jukut. Kabadak dakat dim. Baru kusan. Ubam juyap. Maka ding ubam junat. Lara tang tari kendak jikput. Bagay haka do jang piswa kuno haka dujok ding ngau kam kadai ka dujok ding kabam julet baru kesan ubam juyap
Ilaban sisa niya kajing yaday mo ulay. Ilaban pentikna kata simat. Kaya alak yapi kayo kata kabor jeng ulay. Kayo kata kabor jeng kajing penem. Kabor jeng kajing syayap jeng Jesus Christ. Kamot kay bor yapi ban em ubri ubat hamay am si ubarim. Kay bor yapi mapin yolat lord. Nakiyay mapisya te syakon. Nasi bilang ni kajing kuslay. Kajing syaktiang. Kajing bantikna ya kaban sawan. Haray kama pimat yung Jesus Christ. Kama umanong mansima ko yung mga wajang pihinay. Kajing kerman. Kasi buwan na pibiman kajing kerman. Raya mapimat yung Jesus Christ kandan kajing kerman kama sisya. Laya tu ba yung gospel. Syua makajing wanong turay kanja. Yung gospel umyalap kalian. Batbun kibriw kibarang banyak ang gospel kinangmot kaday kajing yalap kay kenal hakapor jang unawa lawan banyalap pangkala kabumot lawan banyalap pangkala kabumot kaday kibriw kibanyo unawa kiyang teman biik kinmet ki-enjoy mga pertay kaday dalawan kajing selayon kimso asyam layo ang liit tang prawat kinagyan nang kito gibako mo. What can stay in the jingala? Siya pang gospel kani ka basisya. We don't come on mat you Jesus Christ. We don't come on one sisya. Siya ka jingkala ka mamot. Siya ukupaw ba habanin lang makalinti. What the ne? Yang donut amdan menuno malaban pawat jabi. Imay pa malaban pawat jabi. Tunga ka malaban pawat jabi. Upastor malaban pawat jabi. Kanyam malaban pawat jabi. Day ka jingala dapat simat baru Jesus Christ baru ukpaw bahamunan pila man yaday mo ukpaw bahamunan kelamu Jesus Christ wadang mapila man lanut kau ukpaw bahamunan mereka kelamu Jesus Christ ukpa unang itu ibi lara pinito siya yung Jesus Christ lara pumpang lanut na tagapok ukpawang wala mito na pinito yung Jesus Christ naman Jesus Christ magalinti kahap bagajing siya badamdan bala manuan siya ukpa dahil tang naublay dahil tang nau Jesus Christ nasubon kikinasan nga gimanang li ng ijinasan hoy wala lang pangram banday bang naginasan narasmat na naginasan ng siya andray na ito ang maladlot na kapop wala siya po marami ito nagingpet lam jakliya ano mga langya banpet na yung maladlot badalat yung sigijingasan baday yung daw blay ukta siya po aladlot na yung aladlot na gigipop baka sa mga banyang hulong na nakajinga jungan na nakabor dyan man siya makulot ya kaya ikamuli akading sa Calvary kibri kikwa tanay ka jingkarku dyan kado kanay kamdan kaya ikabakan jawan siya kwa tang manang banyo tang itagi blessings kanay kamdan pat ka jing pangkongo ya kaya ikamuli ko rin naka-Bible kamdan ka jing trang banduay balay pimla banduay namarla na pimpadan yung mansim dyan Jesus Christ pisulat jing asang akanyam compare pila banday manuno akran na kajing syay compare pila banlaw kibang ayalap yakaktin jang ublay compare pila manuno wala kampadan umansin jang ublay haradono ni suya niya ublay kamsamwan banwara niya ublay wanra ay kajing yaday ublay ui baka niyam kamla balpenim kaniyam gatap matla kanay o Jesus Christ wan banwan no ya kata kajing top mala jo kanyam bat ban ya ka ban pen ya kan do ya ka hak ya ka pop pada jing bisal lang ba man se makhut ba ba kibri kin pai shisha shu kin dan ka jing dai atau pila dan men ka jing dai mo Jesus Christ pila pen pikra bala da pila sibet men pila pen pikra ne maka dan men ka jing dai mo Jesus Christ ka jing na jing sang baro bala jing sang ka jing dai kan ka bat Jesus Christ Ujisu
Wong kuno gospel, wong mapinit. Yung kupaw, yung belay, yung trajan may nado ka donut baro. Nado ka jiwa pagkat baro. Nado ka mansim baro. Hanasi. Nisuye yung Jesus Christ telah berbagi isya, telah berbanja. Yung patdan pat kata ka jing terang sisa kaliban terang kum ukairang bunsin ya terang kum ukairang wa terang ikiwa om. Biar wai itu ki jing wai hato pidan sisa ka jing terang yung Jesus Christ kum terang ukairang terang itu ka wa om. Pinadan kata ka jing terang ka jing siang yung Jesus Christ. Barawa pinadan yang ka jing day. Pinadan menyalap segi beriu. Pinadan mensakinan ya kani. Kawa kepada nak pojok pindah pisudan akan yo. Pernah punya ada ran mana kita kuat banyak lut waleran yang lagi jaka kita pidan. Kenapa dua yang ini nak jing dua? Nasi pisau leran menuan syahmat. Nara pisau lagi dukan, pisau lagi kali. Bagi pisau tua, bagi mensi bakal ukta itu. Siapa nak jing kelah kapamat kabasisha. Lagi pop tu fi. Dua yang dengan jing dua, nak doa doa. On try, Jisu ni. On try, Jisu berkodor. Wangat, bagaimana yukun jong belai. Wangat try, Jisu berkodor. Bamelawan, bansyaya pakai di fakal meri. Bagasi kabalai melami papiak mengat jangan ni. Amdai tanah khlut. Kerana doa doa. Berkesuntur yang fikir dengan sabar. Bat try ngangat try Jisu bamelawan belai. Bat ngakala kamumut. Mga plano yun hipop kalaban ng ganun makapop kapasno afi. Nasi fikir ngayon makapop aurea nata. Nasi fikir ngayon makapop dia mengira makapop juga jingdi dua. Film hakapop kapasunet jingasan berilek politik saya jingasan. Kelaban cumang William. Hari, ang try ngakala kamumut nata. Bangan net hai ka kapamalale adin fra Calvary. Sakho yang ora kasnan ni try. Rapin kedia ano yang ni jinga dai bakan kapop. Rapin kedia ano bakan jinga dai ni mensim baman. Try. Puan ni jana wan du mensim ko la podo ni jana. Puan ni jana. Na pikron na do ka jinga, barakat na do ka donut ublay. Unai fi kata ka jinga. Ka jinga mabadak terhai. Dan mensim jang belum puan ni je fi compare lakat nuslam bila syang karbon kapok. Kena bau tu badan. Ulang gadara. Umala syate aki mensim baman latte yu di kikan juri udan akan nom jintak mereka bau Jesus Christ udan bantuan ni jauh hak tu masih la petat kikan juri borok jauh tu beri bau syate sakon baki mensim baman dau pat ba kilami na dok lo jauh nasi pidan yang mensim aurea wasong anak capi pinla bani kelah kamut no Allah pla maupun kedia no ini kapok aurea Lapano ini mensim aurea pada nak pok jonga lapun kedia wana khat ni Jesus Christ wan mensim bakul pawan le wan rasna ni pini bagi mensim baman kemi dafi tapi dan hak jing syate sakho maka buat khat yang Jesus Christ mentau wa ban pawan le dafi wa ban pawan le nama gidan gi mensim baman gi batte dafi wa ban pawan le dafi wa ban ai jing mutamai niat ada jing syayab jauh kuat ang tua jisu puan niat je lah lapar gini kapok sat kuat ada senam je ni apa pilih aku minta nanong teman ke jing puan niat dah ka bawa jauh mensi bakul tapi sedang dia jing yang bertemai ka jing yang berpikan kelah walaupun kelah sudah ka donut banyak ka baim banyak ka basyabar dan syulap dia punya ka Good Friday bangun syulap ni Reward dia tu itu makadang gabor. Kau bakal apa lu jangan. Ya pian kadang gabor dan pelat lu. Kat kau ni lu, kuat mana je fly. Kadang mana kibapang na pian jang pi. Pila ban syakmat ni penduai. Dan mana ba pikwa ban kala mo bat wan syakmat ni penduai. Pian gijing syate sakhom. Hara jimpang ni penduai bilang ni. Kapol kamdan syuk bagi mengelak kai. Bila apa yang tak akiski ke bakhadu kayin ling umawa kalajan kang.
Baka jing bisa jauh belai kalajan, kajingwan, kajingrong lo, jauh Jesus Christ kalajan. Bila pengkerek ni, sinat. Bila manan ka sepak, kapau. Bila manan ka kerban. Bila manan kiai ingrai kita kimla ban peniam itu. Nau belai. Larangi kamlat lang bau Jesus Christ. Pairo karbaran dengan kapor. Pairo sa'yo. Urang khati iti filmenta. Yang pungkot na, yang ini kajingalap. Bala mitru sisa, pitrang sisa berkelah kabumut. Piswa meneran. Banuan semua khamadu, yang lagi jaka berkelah kabumut. Ang traji sumie. Wana padono jena apply kapok. Kedua kana pop kana piban prashabar. Ang try wan mo man si makhud. Pelat lo jena. Sat khud ang snan ng Jesus Christ. O Jesus Christ ang pelat lo jepi. Barakan kami hi. Kumlet. Baka jena penkendo uman si makhud jegi pop. Badu pelat lo jepi. Kalau yalap pipi ini ka gospel, para kasri kajing bishar pinwa, banar bakhram yalap ya gospel. Kalau nabi yalap pipi ini kajing sisa ka show sa pi himla bertembor, ublay umpembor ini. Umpembor ini ndre yalap ya kajing sisa. Bahkan tak kajing sisa kan tayat lo pipi. Nara kata pop kadang tak merawat pipi. Kimpak nyo yang kajing sisa. Hey, lalu kuah mo pawat lo je fi. Finwang mo bawat lo na sisa. Tinihay kaburam kajing nyo suble. Balaay kini kapor. Bertembenay fi kini ka kubor kapabha. Bagi celebrate Good Friday. Amtam bagi celebrate isulat jisang. Hey, bagi tuhi fi gospel. Kublay sibon gitu kibasrak kibayat syadam. Bagi badan hakikali. Orang mana-mana badan nafi ibadan ke jimpang. Piko apa yang pendua itu wan syakmat. Wan ban pendua itu kaspa kapo London ke mau Petros ong. Mereka ka badan ay fi. Haka kertang jauh Jesus Kristus subhanahu Nazaret. Balayak palatak balang lipat ng pendua itu. Nafi dan gijin syate sakun wan syakmat ng pendua itu. Wan leran. Orang-orang tahu beri kada idan ni ban penduai ban sakhi ya kai kabau blai lale ka jingem janga ko blai shibun